Minista muvyani wake nando kauntini ya Masako Catherine Motano ni wenda NND kwa kutumika naini ateti kwa nangamelati ya maendeleo ungua misingi ya kiuteti kwa kwithe wa kiende kana kiende ya kutonga maundu ma maendeleo na itina aine na kabidani kale komanete na NND kisione cha chelendo kuyaka kangundo isesoni ya kosa nyama woni ma NND no wetakanani usenyo kuona ateti matena wende mosio wa kwalilia NND mekale yo hotowa imathudia kwende ya kuiva koti nikenda kaunti yukwetelo vya mbianu siya kumathoko maundu vailite poni motesia na mauvo. Minista Catherine Motano inena kisioni cha chelendo kangundo ya ulua watakanava ivata naende kuvulanya na maundu mauteti na kuvengesa milati ya kimaendeleo ilo kitonya kumisa mwenende maundu na makonecha uthukumi mesingine ya kiuteti. Paiki nukidhuku takuongela siasa katika projects ya county. Kena gavana nuthukumite na kiabisa wa county kanabisa akebu umanwa na kibubu. Paima na maa edakini kingu kananilelu ukanange nundu bena bisa wa county. Wamena gavana wabina ekana na kingu ando manywe. Nimoni yeli kiyo ekosakile itiku aya ndo mati kwa nanga kingu nundu beki ito bisa wa county. Iyo ni kusema nini? Hiyo ni kitu mbaya sana. That is taxpayers money. Isitumeza sienu. Mwibamo yecheki huu na kaya mutongo ukuyando manange. Nundu kiyeteto ewa bine. Iwetakana kimena na umaitha katikati wa uteti tinzia ya maendeleo kana uthukumi. Na tongo imaile utethi anisa kuweta maendeleo kwe mwenende. Mwezi ya bebe alete huku. Ale gana isi weite murayando makangu nono. Nyoga na timu. You know, uongozi si uadui. Uongozi si uadui. Uongozi ni kwamba gavana witua vinya mama noetie kiwo. Na kwendo kate kindu kingi. Nundo na kwa ile nuchambo kanumete ndunu. Nduke na musele. Ni mwana ngai na babe mundu tena mbesa sia kuwa kiwi ekata. Na hivi tukila mwetie kiwo. Mumene mai saona ndogo juenda tuwipi kwela yibo. Obutu katungie chao silango ndogo Yesu. Twenda twananga besa sienu. Tiwo, lakini chini twanangie ni uongozi mbaya. Otoi matatu wangu ina umethe wanangela kanyonzo kuyenende na kutongoza nzila itonya kuweta maundu matena kimena. Mutongoi ona siya andu nzia ya kweka maundu. Undu gavana witu mwoni senzia. Ndamu iye mwalea eba mwenye kwenda development yakwa mwikoke. Na kila mwelanika na tuambe iku mweko biyemwe. Mukamba wingi masala munatabitwe muoka Falaini nina utongoi wake wamenda inende kuiva koti na nzite na uselekea kana si ulusani kenda kutezesa kuweta milati ya kimaendeleo. Alame na biashara, alame na miako, tafadhali evai na paybill. Ulusani ni wandu ele. Eleu tio anumena munenga ni na munewa. Eka yu tuiki diolosa nini tawa mosi ula woze weka ona kuu nengane we mundu mudhoku ila ukaba ukaunga moketi ya sipitali uketi ya kiigu na kunduna eva license unenganie manata kwa bibi yote iyo muka ibonesa nika na muketi udhuku minuende nundu kila mundu akathimwa na matendo make tiwo uyagavana nituwene tiwo kindu wene na kingi ukwadwa uosa akiva Kumakangudu kauntini ya Masako nyeneta waboni mutisia.